Allah'ım dinleyeni, okuyanı, amin diyen herkesi bütün kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Peygamberimiz her gün bir ayet-i kürsü duası okurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khudhuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfehum ve la yuhîdûne bi şey'in min علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.